mislim da je dobro vidjeti kako ova stvar funkcionira. Tako se lako otvori i onda vidimo. Svako putovanje počinje prvim korakom. Život je putovanje. Sreća je put. Ono si što doživiš, što je istina. Ovdje kada pogledamo vidimo da je dostupno preko 2200 doživljaja, što je odlično. U jednom samom poklonu više od 2200 doživljaja, wow! Srećom, pored ovog je vodič u boji od 220 stranica koji će vam pomoći da donesete tešku odluku o tome kamo otići. Uključena je i kartica, koja služi kao novac u vrijednosti paketa kojeg ste kupili. Čeka vas još rezervacija termina, a to umjesto vas možemo napraviti mi. Ili ih sami nazovite, ili rezervirajte putem maila. Dakle, to je sve. Čeka vas još samo nekoliko dana do odlaska i razmišljanja o tome što ćete tamo doživjeti i zapamtiti. Budite dio naše priče. Zakoračite u svijet doživljaja.